pauai o te rangi o maumahara haere atura, haere atura, haere atura. Koutou o te tau, o te marama, o te rānei haere, haere, haere atura. Karama te pō, karama te ao. Aruru ana te reo o te tai tokerau Tau mai ana ngā tauira here o te wānangoa o te aroa Orahia mai ngā koranga kia tākoto te manuka. Orahia mai te moana kia tau. Nau mai, haere mai, whakatau mai rā. Tuku whakamoi ni tiki ai honga manu. O tō tamawa i rua tapi me ngā ni ropono me te maanga e tautoko mai. Ai nei, ake nei, ai. I te maanga i ngā ane he ropono e te toko turu tapu. Tēnei ahau tuko te pununga tuku whakamoi mi tiki mua tuko te aroaro. Ki te tāpāri pini tā oku tinihitanga, moikoretanga, hauriatanga, pāheketanga. Warewaretanga, kuaretanga o te tinana me te wairua. Kia horo kia mā ki te hukarere. Haroka te kukupā, ka noho anu au i runga te ngā kiripini tā. Ia whānau hau ai ki rota te wairua. Ko te māngai anō he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te māngai i ngā ane he raponu e te tokoturu tapu. Ko tachi mai no ko te ki wanganui ki tēnei whakamoi mi te o mātou. He tātari i ngā kupu katoa e whakapuakina i mātou o te koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakotina mai o mātou. E tumuna kutu nei i roto koutou kororiatanga. Ko te māngai anō he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Tāpai, tango i te tāpai mi te ripini tā. E te minenga, e whakaiara rā tātou ki te tāpai atu i o tātou he kapo, ki o tātou āriki, ki a taunu ki te ahi, ka prunga te ni, ai. I pene tā, ka nohono tātou i runga i te ngā kairipini tā, kia whānau hau ai ki roto te wairua ni, ai. I te māngai i ngā ane he rapono, kua rongo iho nei koto i tō mātou reo tāpari pini tā. Nō reira, i tika ai kia hoatu a mātou whakamuimiti, ki o koto aroaro, mō koutou manaakitanga. I whiwhinei mātou, mai o ngā rā ki muri taino ki tēnei wā. Ka inoi atu nei mātou kia whakaungia mai tō koutou aroha noa. Ki runga ki a mātou munga wā katoa, ko te māngai anō hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te māngai i ngā ane he rapono i te tokoturu tapu. Tukuna atu ngā karere ki a koutou, ki te manaaki, ki te chāki, i a tātou katoa, o te ihu takiwā ki te tai Tokerau. E whakanui ana te koroetanga o ngā tauira, e whiwhi tohu ana i tēnei wā. Ko te māngai he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Te
go te pū mautake, go te pū whairea, go te pū tauara, go te pū tauari, go te pū areare, go te pū akaikai, go te pū autea, go te pū tairea, go te pū mai tawiti, go te pū taki utae. Ko te pū o te watu tai ora, go te tai wakarunga, go te tai wakaroro mātahi te kāhui o rua tāwhārua a kuaroa, kauea te koronga nui e. Tipu e ko tiu te tupu I te wai nui, te wai roa, I te wai rua, te wai take take o te rauru ti, o te rauru ha. Nā ua I o mataho, nā ua I o nui te kōkore, ia I ka matahi te kore kore, ka whata te roa o te kore. Nā ua I o roa e ka pō, ka tihe manani e. Hono e te whānau, tēnā koutou katoa, ko hau tēnei, ko Brenna Smith, ko hau te kai ako, mo te aupukitanga ki te reo kairangi. He pua waitanga te kaupapa, he pua waitanga te whakahaere, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. Anā, te matua e arana, haere pai. Ko koe tēnā, te teo ngā tuki, I roto I ngā rautau ko mahoia mai I roto I te wānanga o Aotearoa. Ko koe hoki anō tētahi rangatira, tētahi taumata kai kōrero, kai tēnā pito kato o te wānanga. E te matua e arana, takoto mai, moi mai rai. Anā, tuarua ka whakahoki te mihi, kia koutou katoa. Ngā ako ngā, o tēnā kaupapa, ngā kai ako, ngā kai awhina, ngā kai whakataki ako, ngā kai whakahaere ako, a mihi ana kia koutou katoa I tēnei pō. Hoi no, tāku ki ngā tauira, tēnā koutou. Tēnā koutou ko tūtuki ngā mahi, ko ea ngā mahi, I roto I ngā tau. Ko neke koe ki te kaupapa kai mua ia koutou, kai mua I ngā whānau, kai mua hoki I ngā tangata katoa I raru te maru o te wānanga o Aotearoa. E mihi ana ki ngā mahi ko tūtuki, ngā mahi ko ea, ngā noho marae, ngā romatawai, ngā wahanga katoa I roto I ngā mahi ko ea. Hoi no, kōrero mutunga tēnei, kia pai te pō, me whakanuia, me whakarangatira, me tukuna te mihi, kia koutou ngā hunga whakarongo. Anei ko te hui topa, anei ko te marae hau, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te pau, te toko I whenuku, te toko I wherangi, toki atu kia. Ko te mumu, ko te awha, ko te mumu, ko te awha, ko te manihi kai o ta takere panapana, karau I ronga, karau I raro, ka whai tā more. I runga ka whai tā more I raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau, orongo mauri ora, ka ora e. Te pau, te toko
i whenuku, te toko toko i wherangi, toki atu kia. Ko te mumu, ko te awha, ko te mumu, ko te awha, ko te manihi kai o ta takere panapana, ka rau i runga, ka rau i raro, ka whai tā more i runga, ka whai tā more i raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau, o rongo, no rongo mauri ora, ka ora e. Tuatahira, ka papake ngā tai o mihi o aroha, kia koe e te pāwhakawairua te waru. Mō ngā karakia whatukuna i tēnei rangi, tēnā koe. Ka huri taku mihi kia koe e te manu kōrero, mō ngā mihi whakatau, mō ngā mihi wahapū, kei taku rangatira, tēnā koe. E ngā manu i kai ana i te mātauranga Māori, aku karanga whaia, aku karanga matua, aku karangaranga maha, tēnā koutou, nau mai rā, piki mai rā, rārau. Kia ora and welcome. I am your host this evening for Te Wānanga o Aotearoa graduations for Te Tai Tokerau in 2021 and 2022. He uri tēnei no hokianga, no muri whenua, no Ngāti Hine, ko Kapua Nathan tōku ingoa. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, tauira, and families. Today is our final graduation that will be held online. In this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for Certificate in Business and Project Management, Certificate in Business Administration and Technology, and Certificate in Financial Capability Money Management. Before we commence with presentations, we'll cross over to Sandra Yates, o kaha whakahaere, for the Te Ihu Takiwā to address the graduating tauira, whānau, and viewers. Ina mana, ina reo, ina iwi, raurangatira mai. Nau mai, hari mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. I welcome you all here today to this somewhat different graduation ceremony for Te Wānanga o Aotearoa ki te Tai Tokerau. While we are unable to hold graduation at Kanohi at current COVID traffic light restrictions, we are still dedicated to celebrating your achievements, and I offer my sincere congratulations for your graduation from Te Wānanga o Aotearoa this evening. We are delighted that you are graduating, and we hope your success provides you with the skills and confidence to make a positive difference to your future and the future of your whānau. We hope that your learning journey with us has been enjoyable, and we acknowledge your determination to complete your studies, particularly with the challenges faced because of COVID-19. Your successes in overcoming these challenges and completing your studies under difficult circumstances is to be celebrated, and that's what we intend to do this evening. So enjoy your unique graduation ceremony, you deserve it. Remember, your learning journey is continuous, so I hope that you have attained all of the skills that you need for further study or for work opportunities. Once again, I congratulate you for all of your achievements. Nō reira e te whanau, tēnā koutou katoa. Oh
Tēnā koe, Sandra. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice and educational journey. Ngā mihi. I'd like to now cross over to Vanessa Iparaima, Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of the Certificate in Business and Project Management, Certificate in Business Administration and Technology, and Certificate in Financial Capability, Money Management. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa i te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā kuanga wai, ki a koutou i ngā maunga whakahi, i ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us. So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Iparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, Te Mana Whakahaere of Te Wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Iparaima, Chair of Te Mana Whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we will commence presentations for Certificate in Business and Project Management, Certificate in Business Administration and Technology, and Certificate in Financial Capability, Money Management.
Brent Daniel Coates. Charlotte Lapia. Jacqueline Croft Malcolm. Josephine Ada Husband. Linda Maureen Marsh. Media Prime. Amanda Kathleen Turner. Deborah Jane Lydia Shaw. Jason Francis Rutley. Marianne Alethea Ellis. Anita Marie Lasick. Beth Danielle Winks. Cynthia Diana Perham. Henry Jack Pio Moronga. Melanie Janet Davis. Rachel Naomi Tango. Shayla Marie Villanueva Castello. Sonia Audrey Ballinger. Wiki Tekuru. Ko tai mai tātou ki te mutunga o tēnei kaupapa whakahirahira. That concludes our presentation and ceremony for this evening. Please give another round of applause for our graduates to wish them the best in their endeavours. We thank you for being a part of these celebrations this evening and hope that our tauira success inspires you to seek educational excellence with us at Te Whananga o Te Aroa. Nā reira, koutou katoa, kua huhui mai nei I tēnei pō, tēnā koutou, Māori ora. Tua uri uri, wai oi oi, ki tonu te rangi me te whenua, I te nui o tō kororiatanga. Matua ta māua I rua tapu, me ngā anehira pono, me te maanga he tautoko mai, ai nei ake nei ai. I te maanga I ngā anehira pono, e te tokuturu tapu. Ko matu tā mātou kaupapa, ki mua ki wakoto aroro. Nō reira mana ki tia tākina mātou katoa, e mahi ana a mātou mahi I tēnei tau. Watu ki ngā hunga Māui ki roto I ngā hohipera. Ngā whare marae, ngā whare here here, ngā whare wairangi, ngā whare maha. Ko ngā tūroro, ko ngā whaia e kōpu ana. Ko ngā kaimatoa, ko ngā kuia, ko ngā tamariki mokopuna. Ko ngā hunga ki raro I te kāpua pauri. Ko ngā hunga ki raro I ngā momo pakanga o te ao. O rātou katoa ki ngā motu e toru Aotearoa, piti atu ki te waipunu, ki te whare kauri. Tai atu hoki ki ngā motu, ki ngā mautere, ki ngā whenua putanoa I te ao. Watu, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, me te rangi māriatanga. Kia rātou tinana, wairua, hiningaro, me rātou whatu manua. O te maanga e tautoko mai, ai e nei, ake nei,
ai. Whakarongo mai ki te reo e tangi nei, e ringihia mai ana, mai ia kukamo, ngaro e mata e. Whiti mai te rā, ngaro ana te mamai, ngaro noa te pauri, paua e mauriri, anei anō hera. Maranga mai e te iwi, o ngā hapu ngā puhi, kia mau, kia u, kia pu, puri ai, ki ngā akoranga nui. Takahia te ao, ka kitea te iwi, e tu tangata mai tātou, ngā uri o rātou, kua mene ki te pō. Tēnei